Vanoi gamtina kukicha te hozo se na bon chawin ni thapha Lazing August ni simsom ni lenga Monday ni khuin zong ni thu so ngai ki du hite thu so ngai tau hite Cookie Students Organization KSO Bangalore hon zani August ni simsom ni leli Sunday ni khuchun thupon an boluvin dem na thupon khat so do ve Manggou in Kukin Pi Karnataka lamkai hole ain sungmi te ho agina chungchang thu ho a Cookie Students Organization Bangalore hon dem na thupon hin so do hi Chuchi KSO Bangalore thupon chun seina achi sa ni phabe masangin Manggou kiti Bangalore kharin social media mangcha in Kukin Pi Karnataka ke lamkai ho jing hitalova ain sungmi te ho azile cha changeya gina ani hi KSO Bangalore in Phomo Kisan Debna Sangta Hoki Pongitin Ahin Pongdo V. Sule Kukin Pi Karnataka in Bangalore Kupia Kona meet home Imphal Tol Pi A Kukile Melheki Galna Tua Samna Sima Gakal Sung Hochunga Kukin Miten Ki Bol Pi Loading Atu So and Bol Kumucho Ahilo Lamta A and Laka Uhi Apomole Zingi Samna $2 Kalsung Hule Samna Tu Asading Wahin Ipizi Penta Kukile Gamdang Mitsule Kanile Bolte Tia Aga say punguham samna data sanga kukile melhi kina sa jingding kukite hi mizo se veda sa jingding hi aga kalsung ho akona mudo the hitin Cookie Students Organization Bangalore hon hin pungdo v Sule Kukin Pi Karnataka in Tuso Bolcho Kukin nam mite kitipodin mithum Bangalore par ga kalsung ho chunga kipani hen dani zongle kipol pi loading le kikom tu pi loading ataso abol zo hin Hunam le ginay matsa umlo hilahi hita jingzong le Manggou kitipan Kukin Pi Karnataka lamkai hotsung le ain sumite ho zosiu ahin ko kisano chan leu theidinga gina hin bol hi akipom theipo na hitin KSO Bangalore hon hin pungdo v sule KSO Bangalore hon ase bena wchan Bangalore apar mithum imphal tol pi aga kalsung ho Kukin Pi Karnataka in kipol pi loadinga to so an bolcho KSO Bangalore in zong ake pompi na hitin ahin pungdo v Kukin Pi Karnataka te don budna kona heading up ho nangma kuki anaki gelo zia Kukin Pi Karnataka in Kukin amite nanga kon kikang seninga to so abolo hi anina Thadou le kuki atum tuma na gel ziwa Kukin Pi Karnataka in Kukin amite hilsa na abol zo hi Athumsan na Kukin Pi Karnataka in napun khumutso Kukin namite zo nanga kona kikang se a kipani hian dani khu hile kipol pi loadinga hilsan ani zo hi Kukin Pi Karnataka in to so hin bolcho nanga dinga damna zo hi hizi chun Kukin Pi Karnataka lamkai hole ain sungmite zo siu chunga gina nangma ta in na bol khum hi akisang theipon pomjong akipom puitin KSO Bangalore hon hin phungdo tawvi Thadou Inpi Manipur TIM hon August ni simsom ni lenga tuni khuchun media release khat ain sodo kiduvin Silonga cheng Thadou hon zani August ni simsom ni leli ni khuchun meeting khat an boluvin Thadou Inpi constitution chule Thadou conclave deli 2015 nungzuya Meghalaya state sunga Thadou ho ki vaipu nading Thadou Inpi Meghalaya Semdoh hitan chutokilon chun Elun Thadou cho interim convener ding in Semdoh hitan akithu piding member minga zong Semdoh hitin Thadou Inpi Manipur tu so chun in pungdo v Sule Thadou ho abon cha to wanga Christian hi toklon chun Thadou hon pathin a ho khom theina ding vin Thadou Christian Church silong kiti khat Semdoh hitan chuchi hobung mo puding chun ti Thadou cho interim convener ding in Semdoh hin ama to kithu ding in member mili zong Semdoh hitin Thadou Inpi Manipur hon in pungdo v Meghalaya sunga cheng Thadou ho cho kuki ho to akikang selva Thadou Inpi Meghalaya to so chi na ding ole Thadou Christian Church silong to so chi na ding vin meeting a chun kilol na nei taw v NSCN Ministry of Foreign Affairs ti akimin vohon press release khat tuni khu August ni simsom ni langani khon hin so do vin NSCN thinoi mi khoto Government of India in Prime Minister level in Gampama achi sa August ni sim khat sangkhat jako som kolesagi ni khuchun peace process an kichi pi panetin NSCN thinoi mi hon phungdo vin chuchi peace process theina ding chun achi sa June ni sim som leni sangkhat jako som kolengani khuchun chuchi phalaita India Prime Minister ani PV Narasimha Rao to
NSCN Lubo Chairman Isak Tisi Suito General Secretary TH Muivain France Capital Paris Kopia Kihona Nani Uva Political solution ni nading chungchang thu ho na sei khom hidanin NSCN thingnoi mi hon hin phongdo vi achi sa sangkhat jako som gup le thum kuma an Semdoh 16-point agreement to sangkhat jako som sagilenga silong ko cho naga nampi in apum lo wi dan thu ho NSCN thingnoi mi hon hin phongdo vin suchi agreement te ni cho naga nampin chamthlat ga la sat na wa naga ho thepla na an kimang hidanin NSCN thingnoi mi hon phongdo vi Sule NSCN thingnoi mi hon sei na wachon Indo Naga conflict naga hole government of India ki ka akido naga litol ho hi India gamsung boina hipon internal matter hipon NSCN in government of India to political negotiation kyo thana neiding ki go hibovin NSCN thingnoi mi hon government of India to Amsterdam khupia achi sa July ni sim som likhat sangni leni kuma joint community sign an ki bol to August ni sim thum sangni le somlenga kuma NSCN in government of India to framework agreement sign an ki bol cho nagate history le situation ho het pi na government of India to NSCN thingnoi mi hon sign an ki bol khom hitin NSCN thingnoi mi hon hin phongdo ve Government of India to NSCN thingnoi mi ho ki ka ki wisop na pata ding le samdila hin khom theine dinga Amsterdam Joint Community to Framework Agreement so Zabol Cheding le Dinpi Cheding angai ti NSCN General Secretary TH Muivain August nisim som le lini khwa Naga hon Independence Day ti a amin voni kho chuchikin go man na wa TH Muivain chuchi thu ho chu an phondo a hi NSCN thingnoi mi hon naga flag le naga constitution cho pata adin pizingo ahidan thu ho cho NSCN hon chuchi press release so do na wachon avelin anatalang kiduvin avelin ananamdet kiduvi NSCN hon sovereignty kiti samthlat na India ko na samthlat na sangmila adin pio ahidan thu ho cho chuchi press release chun ahin phogdo taw vi NSCN hon sovereignty adin pinau thu ho avel velin kisitin aphongdo kitaw vin alangkhada Nagaland state sunga naga thingnoi mi group tam ta ki gop khom naw Naga National Political Groups NNPG son fang Government of India to agreed poison kiti kinup tu nakhat sign an bol vin Nagaland gamsung boin ho su beiding ago vin Naga National Political Groups NNPG soto Government of Indian solution khasim do zong leo NSCN thingnoi mi hon samthlat adelu hi anga di lo diu a hi si hin Nagaland state sunga thingnoi mi adia NSCN thingnoi mi ho hi kisai di loading vin om do tai Kuki Nepali Gorkha CSO leader hon jingni ko August ni sim som nil gup ni khoting le kimuto na interaction program khat anei ding o hitan suchikin goncho Sadar Hill Chief Association ho lam kaina noya Kangpopi district hop sung langki choi khusunga chi hlading hi Kuki CSO ho chuchiki hona pangdinga sahil ka intep na bol ho cho Kuki Inpi Sadar Hills Kuki Inpi Southwest Sadar Hills Kuki Inpi Saikul Gamkai Kuki Inpi Bungpi Thang Working Committee Kuki CSO Leimakhung Area Protection Committee Leimakhung Area Chief Association Ho Hingzang Area Chief Association Ho Leikot Area Chief Association Ho Modbung Area Chief Association Ho Saitu Area Chief Association Ho Saparmena Chief Association Ho Tuzang Area Chief Association Ho Champhai Area Chief Association Ho Tuilungkun Area Chief Association Ho Committee on Tribal Unity Ho KWU Ho Kuki Women for Human Rights Ho Kuki Women Welfare Organization Ho KSO Sadar Hills le Abakai Ho Tribe Lamkai Ho Keithil Manbi Military Colony KMC Village Authority Ho Loi Hiu V Thuso Hichanin Kichai Tai Thuso Ngai Ho Zo Se na Bon Chawin Mangpha